mbere gato yuko John Pombe Magufuli aba perezida wa Tanzania yavuze amagambo akomeye yabaye ikirango cy'ubutegetsi bwe. Ati genzi neza icyo kuba umukene bivuze kubera ko nabuvukiyemo. Niyo mpamvu nintorwa nzaharanira kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Imyaka 5 irashize Tanzania ibuze umwe mu bayobozi bayo bakomeye batumye yongera kuvugwa bidasanzwe mu ruhando mpuzamahanga. Dr. John Pombe Magufuli wagiye ku butegetsi mu 2015 kugera mu 2021 ubwo yapfaga marabira. Nubu bimwe mu byo yakoze mu gihe gito yayoboye Tanzania biracyayobora benshi, cyane cyane abari mu mpindura amatwara zo kwigenga kwa Afrika, ibizwi nka Pan-Africanisme. Magufuli yibukirwa cyane ku bikorwa n'amavugurura yakoze akijya ku butegetsi, ariko hari namwe mu magambo yavuze akomeje kwenyegeza ikibatsi mu mitima y'abashaka ko Afrika yigenga. Byinshi mu bikorwa bye n'amagambo ye byatumye benshi mu burengerazuba bw'isi bamwitegereza cyane banamwitaho, ndetse atangira gushinjwa kuba umunyagitugu n'ubangamira uburenganzira bwa muntu, nubwo muri Afrika n'imbere mu gihugu ho byarushagaho kumuha igikundiro. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka kuri amwe mu magambo akomeye yavuzwe na Perezida Magufuli akiriho, cyane cyane mu gihe yari ayoboye Tanzania nka perezida. Bahaye ikaze. Mu ntangiriro z'ubutegetsi bwe, kimwe mu bintu yakundaga kugarukaho ni ubukene. Yagaragaje kenshi ko umwanzi wa mbere abanyatanzania bafite ari ubukene. Yaragize ati duhanganye n'umwanzi ukomeye ari w'ubukene. Iyo dukoresheje amafaranga yacu twubaka amashanyarazi, tugabanya ikiguzi cyo kubona umuriro w'amashanyarazi, twakubaka ubwato cyangwa gari ya moshi, tukagura indege, nta kindi tuba turwana nacyo atari ubukene. Iki gihe John Pombe Magufuli yabivugaga, yarashyize imbere kubaka imishinga y'iterambere, cyane cyane ibikorwa remezo, aho byinshi yashakaga ko bikorwa hakoreshejwe amafaranga y'imbere mu gihugu. Perezida Magufuli yavugaga ko ubukene bwa Afrika budaturuka ku mikoro make, ahubwo ko ari imitekerereze iciriritse. Iyi myumvire iciriritse Magufuli yanayijyanishaga no guhora Afrika itegereje inkunga z'amahanga. Ati hari abayobozi ba Afrika bishimira ubukungu budafatika ngo bagezeho biturutse ku nkunga y'amahanga. Ati kubera icyo wategereza abatera nkunga, kubera icyo utakwitera inkunga kandi ufite ibikenewe byose. Ati bishoboka bite kuhaguruka ukajya mu mahanga ukababwira ngo murebe aba bana bakeneye imisarani. Aha yatanze urugero rw'ibyo yiboneye ubwo yari akiri umudepite. Ati ubwo nari nkiri umudepite, hari ishuri ryitwaga Iremera ryafunzwe kubera ko nta bwiherero ryagiraga, kandi umwe mu bajyanama bo muri ako gace yari mu nama y'ubutegetsi bw'icyo kigo. Ati naragiye mbwira abanyeshuri ntabwo muza gusubira mu rugo kubera ko ishuri ryafunzwe. Ntimwebwe mugume mu ishuri, ahubwo nimushaka kwiherera mujye gukoresha ubwiherero bwo kuri uwo mujyanama. Ati abana batangiye kubisikana ku bwiherero bwiwe mu rugo. Ati yahise ajya ku ishuri abubakira ubwiherero. Ntabwo byatwaye iminsi 2. Magufuli ibi byose yabijyanishaga no kwigira ko umugabane nka Afrika ukungahaye cyane ku mutungo kamere, nyamara uwo mutungo kamere ukajya gutunga abandi aho gutunga abanyafrika. Ati ubusanzwe ahandi abakire ntabwo basabiriza. Perezida Magufuli kandi ubutegetsi bwe bwaranzwe no kugabanya cyangwa se icyo wakwita kwirinda ingendo zo mu mahanga, ibintu yihereyeho akanabitegeka abandi bayobozi muri guverinoma ye. Yavuze ko Tanzania ikwiriye kwitwara nk'igihugu gishobora kwirwanaho kabane naho abandi baba badahari, kubera ko ariyo nkingi ya mbere yo kwigenga. Politike ye yibanze kandi ku kongera imisoro ituruka imbere mu gihugu, yirinda amadeni y'ibigo mpuzamahanga by'imari, kubera ko nayo yavugaga ko ari mu bituma bimwe mu bihugu bidatera imbere. Yigeze kuvuga ko ibihugu bya Afrika byigirizwaho nkana iyo bigiye gusaba inguzanyo mpuzamahanga, aho bisabwa inyungu z'umurengera kubera ko amabanki y'abanyamahanga cyangwa se ibigo by'imari bivuga ko ari ahantu hatizewe gushora imari. Yaragize ati niba tubasha gukusanya imisoro ya miliyari 7 na miliyoni 500 z'amashiringi buri kwezi, kubera iki twumva ko twajya gufata inguzanyo ziza ziherekejwe n'inyungu z'umurengera? Ati bazatwibazaho cyane niba koko ariyo Tanzania dushaka kubaka. Ati nimugire ngo birabashimisha iyo babona twiyubakira ibikorwa remezo nk'inzira za gari ya moshi bakabona wakoresheje miliyari 6 z'amashiringi. Bo icyo bashaka nuko ayo mafaranga uyaguzi wabo gari ya moshi ukayubakira miliyari 20, ubundi ukazanabishyura ushyizeho inyungu. Yarakomeje ati hari umuhanda uzwi nka Uhuru Dar es Salaam wubatswe ku nguzanyo. Guhera Tanzania ibonye ubwigenge, iyo nguzanyo yarangiye kwishyurwa hashize imyaka 50. Ati banyatanzania rero ndabasabye,
munyumve mu gihe nkiri perezida wanyu, umunsi nzaba ntakiri perezida nimushaka muzareke kunyumvira, ariko ibyo mbabwira bibagume mu mitwe. Mu gitabo The Definition of a True Leader cyanditswe na Pastor Avitus Leonard, agaragaza uburyo Magufuli atigeze akangwa no gusesa amwe mu masezerano Tanzania yabaga yaragiranye n'ibigo by'amahanga, ariko bikaza kugaragara ko nta nyungu igihugu kizabikuramo. Mu 2016 Perezida John Magufuli yahagaritse amasezerano Tanzania yari yaragiranye na sosiyete China Merchant Holding International yo kubaka icyambu cya Bagamoyo. Aya masezerano ya miliyari 10 z'amadolari yaragamije kubaka iki cyambu kikajya ku rwego mpuzamahanga. Icyo Magufuli yanze ni ingingo zimwe zari ziri muri aya masezerano yagaragaje ko zasubizaga inyuma igihugu aho kugiteza imbere, nko kuvuga ko iyo sosiyete y'Abashinwa izacunga icyo cyambu imyaka 99, harimo kandi kubuza leta kubaka ibindi byambu neza mu gihe cyose ayo masezerano azaba atararangira n'ibindi. Magufuli icyo gihe yavuze ko n'umurwayi wo mu mutwe atakwemera gusinya ayo masezerano. Nyuma yo kwitaba Imana, Perezida Samia Suluhu Hassan wasimbuye Magufuli yasubiye mu biganiro n'Abashinwa, ibiganiro bigamije gusubukura uwo mushinga ariko ugakorwa neza hatarimo amananiza nk'aya mbere. Mu mwaka wa 2015 nabwo Magufuli yatunguranye yiyamamaza iwabo mu karere ka Chato, avuga ko natorwa azafata umwanzuro wo guhagarika itangwa ry'ibyangombwa byo gucukura amabuye y'agaciro mu gihugu. Avuga ko bigomba kubanza gutunganywa kugira ngo igihugu kimenye icyo gishaka. Ati amabuye y'agaciro Imana yaduhaye agomba kutugirira akamaro, niyo mpamvu tugomba kuyabungabunga kugira ngo tutazashiduka dusigaranye ibyobo yacukuwemo gusa. Ruswa iri mu bindi bintu Perezida John Magufuli yaziraga cyane. Yiyamamaza bwa mbere yabishyize mu kazi ka mbere k'ingenzi azakora, ndetse akijya ku butegetsi yirukanye anafunga benshi mu bategetsi babaga bashinjwa ruswa. Hari ubwo yigeze kuvuga ko nk'umuntu wabaye ministre imyaka 20 mbere yo kuba perezida abizi neza uburyo ruswa yamunze benshi mu bayobozi muri Tanzania. Ati bavandimwe, hari abayobozi b'ibisambo bamaze igihe basahura umutungo wa leta. Ndabibabwira kubera ko mbizi nk'umuntu wabaye ministre imyaka 20, ibyakorwaga byose narabibonaga. Niba mukeka ko mbabeshya, ngaho nimumbwire aho ibi turimo gukora uyu munsi birimo guturuka, aho turimo kubasha kwiyubakira imihanda ya gari ya moshi, ibitaro, tukagura indege n'ibindi. Abemera abapfumu ubu bakabe bavuga ko dukorana n'abapfumu, ariko abantu nkanjye wemera Imana turabizi ko yari Imana irimo gufasha abanyatanzania. Umwe mu myanzuro Magufuli yafashe ukamuteranya na benshi ku isi cyane ni ukwanga kwemera ko ku isi hateye icyorezo cya COVID-19, ndetse Tanzania ikaba kimwe mu bihugu byanze gukurikiza ingamba z'ubwirinzi kuri icyo cyorezo. Byabaye bibi cyane, ndetse inzego zimwe z'ubuzima ku rwego mpuzamahanga zisa n'izishyize Tanzania mu kato, ariko yanga kuva ku izima. Icyo gihe Magufuli yabwiye abaturage ati ndimo kwibasirwa impande zose, ariko ibyo nzira byose ni mwebwe mikorera. Ati mwantoye ntacyo nabahaye, ibirimo kumbaho ni igitambo cy'icyizere mwangiriye. Aka kazi ntabwo koroshye, barakurwanya bakakwita amazina, ntabwo bajya baruha. Barababwira ngo hari indwara nshya yaje, ariko aho bavuze ngo indwara cyangwa se intambara byahageze, ntuzabona na rimwe bahagarika ibikorwa byo kwacukura zahabu. Iyo ushaka kwiba umuntu ubanza kumutera ubwoba. Hari umuntu wigeze kuvuga hano muri Tanzania ko turimo gushyingura abantu benshi, ariko nari nzi neza ko ibyo nta bihari. Nagiye kumwishakira saa 7 z'ijoro, dusanga nta muntu n'umwe wapfuye. Ntabwo hashize ukwezi uwo muntu nagiye kubona mbona bamugize umuyobozi mukuru, kubera ko akazi bari bamutumye hano ni ukwangiza isura yacu ngo tubura abakerarugendo. Ati namwe mu mayeri y'abakoloni. Magufuli yemezaga ko ibihugu by'Uburayi na Amerika bikoresha indwara z'ibyorezo mu gutuma Afurika ihora hasi. Ati kubera iki abanyafurika badashaka kwibaza impamvu ibihugu bikize ku mutungo kamere nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bihoramo indwara z'ibyorezo, kubera iki tutajya twibaza icyo kibazo? Mu gihe ibindi bihugu ku isi byashyiragaho guma mu rugo n'izindi ngamba, Perezida Magufuli we yavuze ko Imana ari izarinda abanyatanzania. Ati twebwe abanyatanzania ntabwo twigeze twifungirana, kandi nta nibyo duteganya gukora. Nta guma mu rugo niteze gutangaza, kubera ko Imana niturinze kandi izakomeza kuturinda. John Pombe Magufuli, umuhungu wavutse ku muhinzi mworozi utifashije, akaza kuba perezida wa Tanzania mu mwaka wa 2015, yapfuye afite imyaka 61. Leta itangaza ko yazize ibibazo by'umutima. Yavukiye Chato mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Tanzania mu mwaka wa 1959. Yiga ubutabire cyangwa se shimi n'imibare muri kaminuza ya Dar es Salaam. Yabaye umwarimu w'ubutabire n'imibare, hanyuma atorwa bwa mbere nk'umudepite mu 1995.
yabaye kandi minisitiri kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugera mu 2015 ubwo yatorerwaga kuba perezida. Yatsindiye manda ya kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2020 yitaba Imana atayirangije, asimburwa na Samia Suluhu Hassan wari vice perezida. Mbere y'uko aba perezida, Magufuli yahimbwe izina rya tingatinga, ya mashini nini ikora imihanda cyangwa se igahinga. Yaryiswe kubera kuyobora gahunda yo gukora imihanda ubwo yari minisitiri w'ibikorwa remezo, ndetse nyuma aza gushimagizwa kubera uko yitwaye ku kibazo cya ruswa n'uburyo yangaga mu buryo bukomeye isesagurwa ry'amafaranga ya leta. Mu bijyanye n'iterambere, Magufuli ntabwo aragafuka imvugo rimwe. Ibi ni nabyo yari yarijeje abaturage ubwo yajyaga ku butegetsi mu 2015. Ibikorwa bye byari bishyize imbere gutanga umusaruro, byanagaragajwe nk'ibishobora gukora no mu bindi bihugu byo muri Afurika. Ku munsi we wa mbere ku butegetsi yatanze ubutumwa bwo kuburira mu buryo bukomeye cyane ko atazihanganira ibyari byarabaye akamenyero ku bakozi ba leta byo gusiba akazi uko bishakiye. Icyo gihe yari yasuye ibiro bya Minisiteri y'Imari, abaza aho abatari mu kazi baherereye kubera ko yasanze hasibye benshi. John Pombe Magufuli kandi yanacishije umweyo mu bihumbi by'abiswa abakozi ba baringa bahembwaga kandi batabaho, imishahara yabo igafatwa n'abandi bantu bari barubatse agatsiko ko kunyunyuza amafaranga ya leta biciye mu buriganya. Yanirukanye ku mugaragaro abategetsi yafataga nk'abamunzwe na ruswa cyangwa se badatanga umusaruro. Rimwe na rimwe ibingibi yabikoreraga kuri televiziyo ako kanya birimo kuba. Magufuli mu gihe cye yarwanyije ibyo yabonaga ko ari ugusesagura, akuraho ibirori byo kwizihiza umunsi w'ubwigenge ku nshuro ya mbere mu myaka 54 yari ishize ibyo birori biba, aho gategeka ko habaho umuganda wo gukora isuku. Mu mwaka wa mbere w'ubutegetsi bwe, uburyo bw'imikorere ye bwatumye ashimagizwa cyane, aba intandaro y'interuro cyangwa se #what would Magufuli do. Ugereranije mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo uko abaye ari Magufuli yabigenza. Mu 2017 umwarimu wa kaminuza wo muri Kenya yagezaho asaba ko Afurika ikorerwa icyo yise Magufulification. Ni mu rugendo yari yakoreye muri kaminuza ya Dar es Salaam. Ucishije mu Kinyarwanda ubwo yasabaga ko Afurika ihindura imitegekere ikaba nk'iya Magufuli. Mu kwezi kwa mbere mu 2016 amaze hafi amezi 2 ku butegetsi, ubutegetsi bwe bwatangaje ko televiziyo y'igihugu itazongera gutangaza mu buryo bw'ako kanya cyangwa se live imirimo y'inteko ishinga amategeko igihe yateranye. Leta yatangaje ko bwari uburyo bwo kugabanya isesagura ry'imari. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi babibonye nk'uburyo bwo kuniga itangazamakuru kubera ko bwari bumwe mu buryo bwo gutuma leta ibazwa ibitagenda neza. Bateguye imyigaragambyo yo kwamagana iryo hagarikwa, ariko leta ihita ivuga ko imyigaragambyo yose itemewe. Abatavuga rumwe na leta kandi Magufuli ntabwo yigeze abihanganira, cyane cyane iyo bazanaga ibyo yise gusubiza igihugu inyuma ku nyungu z'abanyamahanga. Urugero ni nko mu 2017 ubwo umuraperi Nay wa Mitego wo muri Tanzania yasohoraga indirimbo inenga leta. Nta munsi urashira isohotse, police yahise imufunga. Yashinzwe gutuka perezida no kwandagaza guverinoma kubera indirimbo ye yari irimo n'imirongo ihanura. Hashize umunsi umwe afunzwe, Perezida Magufuli yategetse ko Nay wa Mitego arekurwa, atanga inama y'uko iyo ndirimbo yasubirwamo ikajyamo imirongo ivuga ku bindi bibazo biriho mu muryango mugari wa Tanzania. Mu 2017 Depite Tundu Lissu utavuga rumwe n'ubutegetsi waje no guhatana na Magufuli nyuma y'imyaka 3 yararashwe arakomereka bikomeye ari hanze yiwe mu rugo. Lissu yashinje leta kugerageza kumwica. Yarizwe gukoresha amagambo y'urwango kubera kuvuga ko perezida ari umunyagitugu. Leta yahakanye ivuga ko nta ruhare na rumwe yagize muri iryo raswa. Ubutegetsi bwa Magufuli bwibukirwa kandi kugushyiraho imvange y'amategeko akaze kandi adasanzwe, bushyiraho amategeko mashya agamije kongera amafaranga leta yinjiza avuye mu masosiyete mpuzamahanga y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Mu 2017 sosiyete Acacia Mining, ishami rya sosiyete Barrick Gold yo muri Canada, yaciwe umusoro udasanzwe wa miliyari 190 z'amadolari y'Amerika kubera ibyo leta yavugaga ko itishyuye, nubwo iyo sosiyete yavuze ko nta kintu kibi na kimwe yakoze. Hitabajwe abahuza, sosiyete Barrick Gold igezaho yemera kuriha miliyoni 300 z'amadolari nyuma yo kugura sosiyete Acacia, nuko ishinga sosiyete nshya yo kuhakorera yitwa Twiga Minerals. Leta ya Tanzania yagize imigabane ingana na 16% muri iyo sosiyete ihuriweho. Barrick Gold na leta ya Tanzania banemeranije kugabana inyungu zitasobanuwe zo mu gihe kiri imbere zivuye mu mabuye y'agaciro, buri ruhande rugatwara 50%. Tukiri mu mategeko akomeye kandi, mu 2018 Tanzania yashyizeho itegeko rihana umuntu uwo ari we wese ukemanze ibarurishamibare rya Tanzania, bituma leta isigara ariyo yonyine yemerewe gutangaza imibare
mu kwirinda ko hari abandi bayigoreka. John Pombe Magufuli yapfuye amaze kumenyekana ku rwego rw'isi kubera imitegekere ye ndetse no kutavuga rumwe n'abo mu burengerazuba bw'isi, ahanini bishingiye kunenga imikorere n'imitekerereze yabo ku mugabane wa Afurika. Nshuti bakunze mudasiba kudukurikira. Ikiganiro cyacu cya none naha tugisoreje. Naho utaha.